Vereyim oşayım. Ayağında vereyim oşatayım da siz. Gitti nasıl? Bana. Meniki murakta eşlikte çok bolğon üçün kollarımın tutam da. Siz sıkıntı öylesiniz orayız. Tükür bana sıkıntı. Sasıgan bıçağını alsın dedim. Negizini uyağa ne şekilde? Ben şu ayındası vay. Şunday. Rısınarda negizi. Ayınlar ne üstüne lan? Oy ben değilim. Bu da ya çok ooo diyormuşlar. Tak getirenizde barız kavus boyalı ya. Kim var? Anam valla men tuğanım bulu içekken tanı oyunu beka kolçatpa koyma valla. Bari kavus bolsun, hakikat bolsun kim kanda düştü olsa şoy kolçamaz. Jününü kıytıra vermeybiz. Bir adamga kolçapkandan ikincisine kolçapparız. Bir reti tam doğru olsun da otom öyle. Hattını beni daha söyle Ruslan he? Ruslan'a kolçalar olsun bana. Жақсы, motor üstü koyat kazanttım. Birinci orunda geltesin hazırınca. Taksi zatası beni. Bir belki kolçalar bana. Ne köprü değil he? Siz zatası beni. Sana mecekine kolçalar. Жақсы. Ya kişine aşka aldığa çıkıp gitti. Bu yapta bir belki ışığı basa arttan olmalı ha? Telefon da öyle. Nerede mecekine kolçalar? Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü olup kaldı. İkinci sorunga da bizde bırak sonun berek var. Ova, hazır ejekesi uttunuz sen, şaşpay tiyakka var. Aysan oturalım, eski oturayım geliniz. Bir haftada ejekelerge kaçışkanlarga sonu mesirdi. Beri olan dağına şaşpay sizdi sıylayız. Hazır ikinci sorun bu жақта oturunuz. Geliniz. Келіңіз. Қарманына мына кружка, оның ішінде термокружка, жана онда сонун сумка плед. Үйгө барып эжекелериң апаңа белек көпөрүп коесуң. Сиз гана плед болуп калат. Азаматтык Русланга койсоңор болсун. Азамат, сага Жоготпой, кармапты. так, үчүнчү орун, Так, үчүнчү орун Термокружка. термокружка. Баарын эле берели. Кел, зонтик дагы береличи. Зонтик дагы, мынакей. Бул сиздики сумка плед, сонун сумка плед, бул сиздики. Бул саат кичинекей. Алган турбай уже. Жедагы балдарыңыз бар. Ладно, өзүм алып коеюн дейм. Термокружка жана сонун кол чатыр сиздики. Ыраазычылык билдиресиз, койсоңор болсун. Siz oyladınız be, ikinci orun olsun eşlik orada oldu. Telefon yok da, telefon bolsa sizge sonun berek veriyorsunuz. Мына сонун Wi-Fi роутер жанагындай эле 3 ай интернет бекер, жана ондай сумка плед, сумка. Бирок телефон жок болсо Wi-Fi роутерди кантип колдонот? Алмашпайлы де. Ой, да, İyi, hazır fikirse berip koydu, iyi oturalım. Wi-Fi роутер колсоңор болсун, ыраазычылык билдиребиz. Çok yapmayın sizge, bırak neyin sonun verediğiniz. Так, келиңиz. Кабакты ачыңызчы. Күлүңүзчү, жылмайыңызчы. Жантан бери биз жаман көрүп калсыз, ушул жөнүндө кошо алмак депчи. Мунун пиццадан эмне күнөө анда? Мынакей сонун Huawei U3 аттуу телефон койсо болсун, жапчаңы. Бул сиздики. Жашыңдарга колдонуңуз. Өзүңүздүн талантыңыз менен, бийиңиз менен, мондай денеңиз менен утуп алдыңыз. Чоң рахмат, эжекеме койсоңор болсун. Так. Hazırız.